Zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uslova, prošla godina je za pčelare iz Zvorničke opštine bila jedna od najlošijih u posljednjih 100 godina. Obilne kiše, poplave i pčelinji krpelj uticali su na velike gubitke u pčelinjim društvima, što je rezultiralo znatno manjim prinosima pčelinjih proizvoda u odnosu na prethodne godine. Branko Mihić iz Drinjače kod Zvornika pčelarstvom se bavi 4 decenije. Uložio je mnogo truda, a priroda je bila nemilosrdna. Pčele su bile primorane na neaktivnost, što je rezultiralo najmanjim prinosima od kada se bavi proizvodnjom. Kvalitet je odličan, nema problema, sam su prinosi bili mali, od 5 do 8 kila po košnici. To je malo, znači ja pamtim godine kada je bilo 40 kg meda po košnici. 35 je bilo 99, ali sad, Bože moj. Prošlogodišnjom mednom sezonom nije zadovoljan i Zdravko Savić iz Čelopeka. Nisam sa doprinosom nikako zadovoljan, ne samo ja, niko, nego sam samo na gubitku. Apsolutno, nema tu i nije bilo ni 3 kile. Katastrofalna godina za pčelare nije dovela u pitanje egzistenciju, niti kvalitet meda, ali se odrazila na prinose. Gubici su veliki i potrebno je vrijeme i pomoć nadležnih institucija da se saniraju. Na 2013. rod je bio prošle godine slabiji za 90%. Znači, posljednjih 100 godina dana nije bila ni jedna godina kao što je bila haotična prošla. Što se tiče pčelinjih proizvoda, za te gubitke ne možemo baš precizno da kažemo, ali cirka nekih možda da kažemo 30%. Lokalna uprava pomaže vlasnicima koji imaju manje od 50 košnica sa 5 maraka po košnici. Svjesni situacije obećavaju veću pomoć. Praktično prinosi meda nisu mogli biti ni za ishranu pčela, tako da ćemo ove godine pokušati da na neki način pčelara više pomognemo. Vjerovatno većim posticajem po jednoj košnici društava ispod 50. Loša sezona, tvrde pčelari, nije uticala na cijenu meda, koja je od 12 do 15 maraka po kilogramu u zavisnosti od vrste. Na području Zvornika pčelarstvom se bavi 130 domaćina koji imaju 9000 košnica.